Osam povjerenika, ljudi su rekli da je politička satira. Kad me pitaju, kažem da. Kažu utopija, ja kažem da. Kažu distopija, kao naravno. Svih mogućih, Bildungsroman, ljubavni roman o muškom prijateljstvu. Išlo je čak do toga da je i manifest New Age pokreta. Ja kažem, jesu. Kako ste pogodili? Dakle, nisam imao nijakvih namjera. Ista stvar je sa ove druge dvije knjige. Ja samo želim pisati zanimljive priče, knjige za koje će se ljudima zalijepiti dlanovi za korice i neće moći ići spavati onda kad su mislili. To je u književnosti moja jedina misla. Дали тоа значи дека литературата е секогаш некој вид напрснување на постојниот систем, напрснување на постојниот поредок, обид за нарушување на нештата, онакви какви што се, обид нештата да се видат од перспектива од која што практично никој претходно не му текнало да ја види? Literatura, da se mi ne lažemo, ne služi ničemu. Da je mogla promijeniti svijet, promijenila bi ga prije nas dvojice. Ne bi čekala, stvarno, ljudski rod ne bi čekao Renata Baretića, Emira Imalovića, toliko očajala da nije. Nema nikakvog subverzivnog efekta književnosti, ni naše, ni bilo čije danas, kao što nije bilo u zadnjih jako puno godina, od kako su se zapravo pojavili masovni mediji. Nekada davno, kad je na svijetu bilo malo knjiga, knjige su mogle i da ga mijenjaju. Danas je ona samo odraz vremena u kojem mi živimo i mislim da će najveći uspjeh nas obojice kao pisaca biti ako za 50 godina neko uopće prvo uzme naše knjige da ih čita, a onda iz onoga što bude pročitao uspije rekonstruirati sliku perioda i doba u kojem smo živjeli. Ništa drugo mi ne možemo postići, a mislim da bi stvarno bilo i preambiciozno očekivati da sa 220 kartica čovjek uspije išta osim dobiti honorar doći na književnu večer. Renato? A ne, mogu samo staviti svoj potpis pod sve što je mi rekao. Kakvo korigiranje svijeta mogu eventualno pomoći nekome da se nekoliko dana ili ako brzo čita nekoliko sati osjeća dobro. Nakon toga se vraća u svoju tipičnu situaciju i ja doista nemam drugih ambicija. Vidio sam u mediju koji je dakle daleko moćniji u novinama da se ne može ništa napraviti kad radiš stvarno u realnom vremenu, a kamoli ono sa nekom knjigom. Eto, kad bi prepoznali nekakav duh vremena u kojemu smo pisali ljudi koji će, nadajmo se, za 50 godina uzeti naše knjige, to bi bilo sasvim lijepo i ja se nadam da će nas neko onda i obavijestiti da se to dogodi. Се сетив, Ренато, на едно твое интервју дадено уште во далечната 2003 година, во кое што новинарот те прашува, а зошто не пишувате за Загреб и за загребските околности? И ти одговараш, па затоа што Загреб е променет на тој начин што веќе јас не го доживувам како град и како простор за кој што можам едноставно да пишувам, да прошириме малце оваа позиција пошироко. На кој начин, условно кажано, некоја одредена стварност, реалност, на некој одреден конкретен географски простор може да биде мотивирачки за тебе за да пишуваш, или на кој начин може да биде немотивирачки за да не пишуваш. Каков е тој однос помеѓу географијата, стварноста, реалноста што не обкружува и потребата да се изгради некој однос кон таа географија, кон таа простор и просторност во литературата? Ovako, ja sam preselio iz Zagreba, gdje sam rođen, nakon 30 godina života, preselio sam u Split 1993. Onda sam 10 godina kasnije napisao taj prvi roman, kojega vjerojatno ne bi bilo da sam ostao živjeti u Zagrebu. Možda bi ja napravio neki roman, ali tajne, jer mi je život u Splitu omogućio i reporterski posao da posjetim gomilu otoka i da na njima vidim stvari koje su sjajne, koje
su bizarne, koje su i strašne i tako. Dakle, taj prvi roman je na izmišljenom otoku. Hrvatska ima 1000 i nešto otoka, meni je trebao jedan izmišljen. Zašto baš izmišljen? Pa zato što sam na njega morao skupiti gomilu stvari koje postoje, koje su tipične za ovaj ili za onaj, a ja nisam htio da se pomisli da ja pišem baš o nekom konkretnom otoku. Premda opet, kad me ljudi pitaju, a znam ja kao to je Lastovo, to je, da, kažu Susak, normalno. Uvijek, svaki otok koji se čovjeku učini, mislim, ja mislim da spadam u nekakav mali postotak ljudi koji su vidjeli, ne znam, više od 30 hrvatskih nastanjenih otoka, jer obično ljudi znaju 3-4, zaljube se u jednoga i to je to. Uglavnom, dakle, geografija. I onda su pisali svi kao u prikazima, to je Baretićev autobiografski džir, kao on je isto kao ovaj glavni junak, Zagrepčanin koji je otišao na more i tako. Sam to uvijek uredno demantirao. Ne, mislim, ja sam otišao živjeti u gradu u kojem postoje semafori, postoje liftovi, neboderi, ne znam, javni promet i takve stvari. Nije autobiografski. Sljedeća 2 romana pisao sam, dakle, objavljen je jedan 2006. i jedan 2008. Oboma je radnja u 1993. I oboma je, ovom drugome je jasno u Splitu, jasno je rečeno da je u Splitu, a ovome drugome nije jasno u kojem je dalmatinskom gradu riječ, nigdje ga nisam imenovao, ali da, Split je. I dakle, tu potrebu nekakvog komentiranja stvarnosti nema, niti u geografskom, niti u političkom smislu. Naravno da me nema šta drugo inspirirati nego stvarnost, ne uzimam nikakve opijate, niti imam halucinacije. Ali, kao rekao, pisati stvar u trenutku kad se, kao da mi radnja se događa u nekakvom realnom vremenu, mislim da nema smisla. Pogotovo, evo, otkako radim zadnji roman, prestao sam ga pisati, ima 5 godina, sad ću morat godinu dana provesti samo da ga aktualiziram, jer on se kao ipak treba događati u sadašnje nekako prepoznatljivo vrijeme. Ali opet ću ponoviti, sasvim je sigurno da geografija i geobiografija imaju nekakav utjecaj na ono što sam radio i imat će sigurno i dalje.